الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة Allah Ta'ala wa barakatuh. May palanggungan sa agama Islam kay napain pagkajumuan in pagtarang sukutin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dambuwa ang manpatut pagsukulante si iye ibu-ibu pagsukul siya kitewe ni masi-masi inurungan paumulan bisan sa umoy pandak-pandak tausal wete si kabayaan ne. Buadapun Ineinte inlagi sin pangumulan manusiain bisan sa inge tahane apabila gewe ne inusal si kabayaan atawakan si purpose bang we iye pinapanjari we Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanggari na palanggungan si agama Islam dini kite magpataha ine la ine bistara baya kumulansang kwe itu atawakan Urung tasjir sine manusia atawakan sine kabopong tinaihan si pasal pagsadaka atawakan si pasal pagnapaka si kabayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wey inta in manusia in bang pariyaot magpipay dukluto ni rukputune. Wey inta manusia in bangleng nanebba doon ni kemon bayu ang takakanin. Magprepare na sinanglag, magprepare na puto, magprepare na kamti kayo, bukti bangkal ni rukuyat ni. Ngayon tayo manusia in bangusap mag-abroad, hininang we ni kemon in labean. Yene samiyaan suwasilahin hasupaya hadja iya tumulak hat abroad atawakan si patutyuhan ni. Pangiya mag-abroad ang mantite, suledaho ngeddo passport. Suledaho duk tiket ni. Bisan to sa duk tiket ni sulay niya bisane. Asadangan parangan amman kita magmihit-mihit nga hinang. Yene ine ni ganta ala ihinang ni hasupaya hadda umabot na si pinalpos ni atawakan minaksudni. Kue intain manusia in kue itu maglomba-lomba. Kahikahan amban manusia. Sibuk do kanyaan men kafir atawakan muslim. Asal maghikahan tedsin tain na dalam bangku atawakan dim bodega atawakan dim tindah. Atawakan dim baul-baul bang may abahiin. Sumagawanin kue itu in manusia in problemanin. Pinanoan we na in account bangin. Pinanoan we na inkenon bayu ang pinanoanin. Sumagawa ng gawe ni pinanoan. Yan imbang tunin. Yan inagad-agad nin pet kasi elew dambuli. Yan yung problema si manusia. Gawe pe problema. Bang ine katekkahanten. Bang ine lai. Ganta makahab si kitehin buk makalaat si kitehin. Nanggari na palanggungan si agama Islam. Mustara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab ni Mahamulia pa inni si pasal pagnapaka si pasal ni siye iyan lampung tangande ngangguaan sin tangande ngangguaan sin sinde pa Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniyah فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bagat kita inakahan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang ine ne pain tapusutin, bang ine ne pain taharbesten atawakan taiddoten tapaiddaten, bang tuu si kite yene impag napakahin, atawakan in ene malampung tanganin yene maggasto si kabayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. من الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
yani Mesia pa inni magnafaka. Yani Mesia ginawaan wa'da in arta'tan si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani rumain pagmaksiyah. Rumain yani pamukhalif atawakan magnapaka si pasulangan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Heta manusia magnapaka al-lawsangin. Atawakan ginawaan wa'da in pangartaan al-lawsangin. Sumagawanin dumain rida, dumain ase, dumain si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Heta manusia ko ito, inusal we'ne in arta'nen, ilangsangan si pagsiyamuhan, atawakan si pag-inuman makalango, atawakan inusal we'ne si pagdende, atawakan si pagbiyal, yan samihan si maisir, ang may na bahasa Arab. Ini problemahin isap. Gawe te inusal in pangartaten, yan si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanaan si ayat ininen, bisansab kani allen magnapaka, elew sangin, siru dusangan duk elew, siru du tampaluk tapuk, sumagawa ng suwepain si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala pag napakahin. Sumagi paguwa ang mansara ataw kan pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangandaakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kajadisan tizab umusno in pangartaan ng alaw sangin, ginuwaan, inwalet din binulese ne ataw kan ituwa, in paupaan min ginuwa ne, hasupay hadya pag napakano si kamaya si pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala, gapain counted naan, tayo doon tumbas Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula na yung pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kao mangke magnapaka si kabayaan ne, tumbas. Tumbas ini nabanes bayuan tumbas pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita. Magdinisan, magbayuan, tumbas pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita. Sumagawanin, sukot na si kita, tumbas pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kao penilidaan. Rida. Pagkagabilat niya purpose sa di ina hilang kabayaan, pangandakan sa Allah subhanahu wa ta'ala si kitahin, malahingkan inapasten, rida, rukase, nirukasi, niruklasane. Mula-mula puro Allah subhanahu wa ta'ala si kita, pen ni ajo, tumbas. Wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Rukganiya katalawan na tekkala isi alaw dambuli, tekkaya isi alaw pagbista, tekkala isi alaw makadahit-dahit, asalaganiya katalawan ay mamanusya lay, rukganiya problemare. Pinatekkahan sila Allah subhanahu wa ta'ala kasanyang, kasamatek kawe Allah subhanahu wa ta'ala risab na siya si dunya, kasanyangan, si waktu na magnapaka, si waktu ngurung, samiyaan pinamurahan ay manusya sinasina makunisya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min an-nas, qaribun min al-jannah, ba'idun min an-nar. Aywa, ba'idun min an-nar. Inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ine intaeddo me manusia malampung tanganin. Yene duwal magnapakahin, atau akan magsadakahin. Nambuha na billahi, bang manusiain karim, yun gibuhat tangan ng ngurong, asal tumapit to si Allah subhanahu wa ta'ala ay manusia yun. Naisewon man tumapit si Allah subhanahu wa ta'ala may palangungan sa agama Islam, asal ganit niya probleman ruk ganin niya kasusihan no, aman sa dunya no natin si pag-akhirat niya. Kukin manusia magnapakahin, atawakan manusia malampung tanganin, qaribun min Allah, wa qaribun min an-nas, asal tumapit niya si manusia. Buwada pong na palangguan sa agama Islam, bang kita tumapit ni si manusia, in malasa na si kao, in manusia in gaydural si kao, yan yung en tanda kinalasahan kita by Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalasahan kita by Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung tanda niya. Bukin manusia magnapakahin pa inne, qaribun mina jannah, asal tumapit iya si suga Allah subhanahu wa ta'ala. Narara no hinte bang kayo tumala, aman surga Allah subhanahu wa ta'ala, tunan hinte kayo patudyo.
tekemu miha surga sedih amma surga ini tinaga mawi Allah subhanahu wa ta'ala sinesi mu'minin dukin manusia magnapatahin asal kinalasahan terwi Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin tapasan yang ni intangatean manusiain bang tapasan yang ni intangatean manusiain ya palanggung ta'ala rahmat tinduk asik ni niru sitaw فإنه البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة isa diyan tumbasan si manusia kuritu tumala teu aman Allah subhanahu wa ta'ala buktumala teu aman manusia buktumala teu aman surga Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan suray kita magmehet na palanggungan si agama Islam si waktu tiya tekeu kesegan nukjaesan si waktu tiya siyo bekirim trabaho atau kandim arta subay lampung intangan nun ngurung tungan-tungan iyo inusbawarit sentalin iyo sa maghinang building sarong bang kami ito asal dumin kayo magtrabaho sarong bang kami ito asal kurang miskin sumagawa ng kekahan naman pong tinaite pinagbahasa hatusan imo bulan-bulan tatarot ng ingadinan na subay palampung mo intangan nun buwaan ng pilat nun sitagyan takiliralan pubuno angkan na dinagsinaut-sautan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ini wa ghinaka qabla faqri yan kadayano sige tapatikkan ka miskin mun pwede bisan pa sa inyo kabayano magnabaka bisan sa inyo kabayano ngurong si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala bangtorum ka miskin ne banggana niya artano gatep niya tahinang may palangungan sa agama Islam in manusiain bang kuripot in manusiain bang iskutan garuhet niya sa di pag-iskutan niya malengkan kinhawa baranno pinag-iskutan mo lumayan sine ruksine baranno in pinagkuruputan mo dumain bagay no dumain asad di dumain suhuan dumain si Pedro sumagawa ng mismo baranno wa Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi sinasina pa inna magkuripot sinasina pa inna gay ngurong lando kay skutannen asalin manusia UN garunia penne pagkuruputan ne malainkan baranne malainkan ini samian ginhawa baranne adakala mantite kekana mantite na palangungan sa agama Islam ihep katalewanten hangkan kita magnapaka atau kan magsadaka tinalew kita si kaniski tinalew kita ining katalewanten kaniskin buadatun bumain kaniskin in magnapakahin bumain samian kalusungan in magnapakahin sebab memang ke magnapaka si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin nanduaan si kau kabasubu teka indue malaikatin nanduaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa malaikat menganduahan kauli malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala buinne dua na malaikat murat ini mga palanggungan sa agama Islam pagigania masiat ko magsa si Allah subhanahu wa ta'ala ganiya pa inne susubo yene taamut emanu sa yuen apabila ki emanu susubo malengganen pa inne niya malaikat duengan dua ine duanen pa inne buain okay pa inne Tuhanku urunanon pa inne ganti in manusia magnapakahin maksudnya bangko magnapaka masi-masi taginantian wa Allah subhanahu wa ta'ala bangko magnapaka masi-masi kay inaya wa Allah subhanahu wa ta'ala si ati mumsikan talata okay pa inne Tuhanku urunanon isab kalus sungan, kabangkapan in manusia makuriputin, in manusia kehidupan mengurungi. Malaikat menganduan si kaun. Adakala isat may jamaah Islam kaun ilo maninilewin. Painne, nyalay penetan pat sobra kuriputin.
Sumagawa pene masi-masi kadayanin. Bangin manusia iwan kuriput. Esse mundur pang pangartai. In pangartai na jamaah Islam in arta manusia kayuan duel. Bangduan tain ni ni'mat atau akan nikmah. Nakatawahan mo ni ni'matin nikmah. In ni'matin bang pagpayam mo in pangarta manusia kayuan. Yene mo kau katumapit kau si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatiho in pangarta yuen ni'mah. Yene kahapan iyo pangurong Allah Subhanahu wa ta'ala si kau. Sumagawanin maging pangarta manusia kayuan. Yene gawe lutabo magtaat. Katumalakaw ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawin mo bisan tatunay kawajibanin, jurusan wenu tapagawa in ene hap sin artanoy, hatihun iwan ene pene nikma, iwan pene sa kalaatan si kao. Naraki magangan-angan e painu, saukat me kyo, painu kurituk kyo, we masi-masi pinagtamba manamba ba Allah Subhanahu wa ta'ala si kao sa iwan. Pan Allah Subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Esyan din pangarta UN pamelo-elo kau hadja. Pamasin na kau hadja. Pamakay kau hadja wa Allah Subhanahu wa ta'ala si kau. Bangga bono, yun si hinanghap. Bangga bono, yun magnapa kasi kabayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'indakum yanfad, wa ma'inda Allah baq. Ine malusi kami UN, asal pairu UN, lepas du UN. Sumagawa nin, ine pa deposit di, ine, yene samyan kapag napakawi, yeien matalabbihin, yeien tapusubin atawa kan taharbasmin, tekka si hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ruya an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, annahum dabahu syatan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ma baqiya minha, قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها إلا كتفها رواه الترمذي. Semua waktu na palangunan sa agama Islam magsumbalikan din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabtekan si Uma ilawe ne ine kandahannen bang ine matalabbis kami magasinumbalik din yan. Pain Aisha manambungin gaane pain niya talabbi malaingkan paane sa amban kokin. Kung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumaing painne, sumagawa ng painne talabbi teman, malingkan yung painne malepasin ene paane si kokiwes. Nagkakite kau impikilanten painte man kapag napakate, yeni ang malepasin. Dumay niya ang malepasin niya palanggungan sa agama Islam, Yeen talabbi si kauhin, yene kapag napakanoy, yene kapangurungon, yene talabbi si kauhin. Kemon malu si kauhin, bisan nagistano asal dumenlew si kau. Yene matalabbi si kauhin, yene samiyaan, malai, yene kapangurungon le atawakan kapan nandikwasit mo si Allah Subhanahu wa ta'ala le. Napalangungan sa agama Islam suway kitetet magmehet magnapaka, atawakan magsadaka, si kabayan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagka ada kala tekka yung kamating, jika tauhan no bang sumiyan tiyo mate. Pagka tekka yung kamating, ada kala ganiya ta deposit no. Pagka kekahan ang bantite mag-angan-angan, painne suwe na kumeke magsadak ka lang kubahi. Atawa kan suwe na kupain na nakapondo-pondo hekka-hekka. Atawa kan pene suwe na hekka deposit kurin manku. Yan may halait. Nagay katauhan no subo ka sumudde ketekka yung kamating, ada kala atamu talidda kemate, isinnin ng bangko talad di wenu sinawarasano, atawa kan si ahli pamilyano, ganiya ta deposit mo si elo akhila. Yan mahirala manamali. Penamua syair painne, qaddim li nafsika zadan, wa anta maliku malik, min qabli an tatafana, walau na haliki halik, walasta ta'lamu yawman, أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك فإن هنغان اللوط إن برنن تجلا كاوب يلي مدايا سيرتانن سجيت فتك إن كمتينن bikin painne warna'nun asamak biluhala manaman bugay painne katauhan nurang mua waktu bantuan ke patudju
imma din surgaan wa tawa kadim narkaan dalam kabinsanaan. Ngayon hala manaman na palanggungan sa agama Islam. Bangga niya deposite si Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga niya lain kapabelute. Hangkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Tandur. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Inaktinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala si kau bang ini na taparehilu. Inaktinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala si kau bang ini na tadeposit mo. Ngayon na si ninin, baka sente kita yung makapag-mehet mag-deposit si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na si ninin, kaya niyo na yung tadeposit penisitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na si ninin, ga duwente we penisimet ka yung pag-deposit penisimasyati naman pag-deposit penisikaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kung ang silang nibikam, tiap-tiap manusia katauhan niru balil insanu ala nafsihi basirah. Katauhan ya manusia tiap-tiap balanin jinhawa balanin manginit aparehilun. Tiap-tiap manusia dan buah aman kita katauhan te manginit aparehilute. Tiap-tiap dan buah manusia katauhan te manginit bakas nanennya. Na aku isu si kuya itu punya palangunan si agama Islam. Sulay kita magmehet-mehet. Sulay kita magpikir kamiskin. Sulay kita magpikir lepain mo bang tumagnataka lepas nartakot. Dan buat kisah patuloy hikam kisahin. Takale ko mengguru kami. Bang kisah tu bang sahih bang ini. Al-muhim importante yung kisah. Muna kiriwat ng daif atau kang ganasa-asali basta kisah. Kahaddi basta kisah. Dan buat nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sinabihin. Dan buat nabihin. Okay, pain ni nabi ko. Akahanong pain na naipon ko yun. Atau kang na umat mo yun. Papene kusipain na sa atas dua perkara. Bang pain na in perkara dua ini dan pemanon. Bang pain na in umulan ng 40 tahun. Uruan kusipain na kadaya 20 tahun. Urus pain na 20 tahun kamiskin. Sumagawa ng pena siya na mamenein. Inga pena delay. Dahil ke kamiskin atawakan ng buli ke karaya. Nagabi at pagtegel. Immediately atawakan mubasharatan sarundun. Inakahan we nabi ini may ummat nen. Pain na kam may ummat ko. Niya pain na tangandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si ako niya nagpinasampay si Kam. Inakampain ne mene aman panagnaan umumi si tengaan kamiskin si atawakan kadaya si. Na bayo-bayo na hadya manusia in mene ne kadaya atawakan kamiskin ne. Kani pikilan ne atawakan kani plano ne. Dia dan buah manusia ini wetne dehelu in kadayahin. Dan buah ipun ini atau akan dan buah umat sin nabi ini. Pagte sambil nengak ne in umunen, bang umunen may 100 tahun, 20 tahun, pag 60 tahun, 70 tahun, masih te in kadayan nga magkarekat in kadayanin. Duparahal in pag yene kondisyonan nin atau akan yene disara Allah subhanahu wa ta'ala dan tengah hadda manumulay yan sa mga karaya at tawakan kanito. Usin ng buha manusia niyan, gamag kabet kat inkadayanin sambil labi nga inumunin. Usin kemon manusiain, miskin nebalik pang makedo dayahin, yan kagkamiskinan nebalik. Wadang buha manusia ini din tinilawet da innabirin. Okay, pa inna Nabiullah, wey pa inne, labi nenenga in pamungulan kami, masi-masi pa in karaya kami. Humagdanyi pa inne, anti Allah Ta'ala si kao ngadanyi, puwas aman parengan umul kami, na miskin ne kami. Nangaretegel, maginuinu na rin pende awe, pende na pende si kaulay. Na po ani mangarap, nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangwe sa ili indang buwa ipunay, masi-masi pa in kadayanin, parahan labi nenenga in pamungulan ne. Pende rin niya rabay ne, dan buah pende ipuni magreklamo si aku. Sebab nang pende bakasi ka pende ngadan ni indang tenga obulen kamiskin. Indang tenga obulen karaya. Sa pende rambuah ipuni rambuah buah le pende miskin ne temor insawet ne niya pende masing-masing karayanin. Pende Allah Subhanahu wa Ta'ala manambungin. Oto pende nabiku. Akahanun paenne in ipun ku ilien. Leman ku paenne si iye sebab nang paenne masing-masing pagsyukur ku si iye.
Masing-masing pagsyukur ko siya. Masing-masing pagsyukuran siya ako. Ina pagsyukuran, gapain niya, salong niya, kohap niya, oras. Sumagawanin pa ini masing-masing pelampung intangan nen ngurung si madyan, ngurung si magkakailangan. Iibinin pa in Allah subhanahu wa ta'ala, wala in syakautum la'azidannakum. Bang pirmimi, bang darandi, bang masing-masing pagsyukur wisyakurin, asal pagtamba manamba kami kaan in pangartabin. Pagtamba manamba kami kaan in rezeki pangurung kami kaan. Darang kanalaya o karambua, kuntinaya o karambua, sali o karambua, saka. Masing-masing karayahin lu si kao, da kayo magkurikot, da kontrolun in arta pangurung Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin. Esenun, in pangarta UN, gaguhit niya malenggan ng pinabetta di Allah subhanahu wa ta'ala si kao. Dan nambuha syair, وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Kabit niya pa inne in pangarta duk mekanakan niya malengkan pinabetta hadda si kam. Duk tambuha waktu, masiru yuwa ni nadwa Allah subhanahu wa ta'ala pabalik si kam. Bismillah ila palangungan sa agama Islam. Bulantang ko si kaamin, si kwaituruk, si kahinapusan luk panagnaan. Ame-ame hubaya, bang niya taga-arta dami sa miyan magkuripot. Yulu'u imusbawar islamiki ni lubuk account ne. Nabang niya makrangnya dapat sa bulan-bulan sa labuan di kita di. Supaya mengge inusbawarisin tekka silahat imbildingen yang magkametkat aman palagna sambil sa kahinapusan pagpanati. Kaya pahala ini sa hadye-hadye. Kaya bitapusubi tekka si orang muli. Jika magkametkat aman pahala Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Bismillah, jene tapataha pandakan tigitutuk tering bisarain. Bangiya alai pandak tambah-tambahan di bukbangnya alai maglami kami sa mutuk-mutukanne. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.